Bilganingizcha, konsertning ismi Go'zaliya do'stlarim jiya. Kazan, Moskva, Ufa, Şibaksa, Samara hem başka şehirlerdeki icad kişilerin, ayrıca yaş icad kişilerin, şairlerini, juristlerini, kompozitorlarını toplayıp, onları dünyaya zor səhrəyə çağırışı kişi. Şuna göre ben onlara bir şiirde kompozitoruna değil, tatar medeniyetin onun yağa modulu formatların formulaştırışı kişi olarak varıyım. Şiir bulam, nur bulam yanına, benim sınırımda yuvalmır sağlam. Kabakla şu sözünle kabaklatlarından, binde şulay yüzlükler, yaratım seni şahane. Şekilde başlıklarım bitti. Yılı kabaklarında, benim de bitti. Temeli. Мен инде концертта да айтып өттім, бәхет ул минем өчен янымда дусларым, туганнарым булу, яраткан кешем булу, гаиләм булу, жан тынычлыгым булу. Менә үз тамашачым да бар, Аллага шөкер. Илһам бар бүгенге көндә, шуңа да шатланып яшим. Кемдер бәхетне балада таба, кемдер ризыкта, кемдер байлыкта. Әле миңа менә әни булу бәхете юк бүгенге көндә. Шуңа күрә сәхнә белән, җыр белән, моң белән яшим. Менә быел да күп кенә җырчылар яңа минем белән яңа җырлар яздырдылар. Шуңа күрә инде кем җырның авторларын халык белсен дип ясаган бу концертлар.